Hello my beautiful people, mumeze mte, mumeze fresh. Ewana nizere ko mumeze neza kabisa, nizere ko ibintu ari umutekano, nizere ko ari amahoro. So uyu munsi rero nongeye kubaha ikaze muri cya kiganiro cyacu cy'amakuru y'imikino, ikiganiro cya siporo. Tuba tugenda tunyura mu nkuru zitandukanye, ariko inkuru zirya izindi, inkuru zigezweho cyane cyane mu ikipe ya Chelsea Football Club, cyane ko uyu munsi today as I speak now Chelsea imaze kugera mu gihugu cya Poland, aho yagiye kwitegura iri gukora n'imyitozo ya nyuma yo kwakira ikipe ya Real Betis. Real Betis ku rupapuro byanditse ubona ko Real Betis ari izakira ikipe ya Chelsea, ariko mu by'ukuri nta kipe nimwe izakinira mu rugo, kuko Real Betis izaturuka muri Espagne ijya muri Poland, ikipe ya Chelsea ituruke mu Bwongereza cyangwa muri England ijya muri Poland, zose zigende zigiye gukubitana, zigende zigiye gusekurana ku mukino wa nyuma uzaba uryoheye ijisho, aho umutoza Enzo Maresca n'abasore be bazaba bari guhangana n'umutoza Emmanuel Pellegrini, azaba ari kumwe n'abahungu be nk'aba Isco, azaba ari kumwe n'abahungu be nk'aba Antonio, abahungu benshi bagiye batandukanye bazaza biteguye. Turaza kubinyuramo gatoya, gusa munyemere banze nyure mu yandi makuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino. Ndahera kuri transfer rumors cyangwa transfer window iri kuri standard yo hejuru, amakipe ari kugenda ashaka kwiyubaka ku buryo butangaje. Ndahera mu ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Manchester United yabaye yanansinga cyangwa ivuga ko yamaze kumvikana n'ikipe ya Wolves ku mafaranga angana na miliyoni 62 z'amayero kugira ngo basinyishe umusore bita Matheus Cunha. Aya makuru nk'abanyakesha umunyamakuru cyangwa umucukumbuzi witwa Fabrizio Romano. Niba utamuzi wamukurikira kuri X, yitwa Fabrizio Romano, umutaliyani uduhereza amakuru arambuye cyane ku bakinnyi, kwigura n'igurishwa uzagenda umwumva kenshi kagiye gatandukanye. Uwo bita rero Matheus Cunha akaba yamaze kugera mu ikipe ya Manchester United kuri deal ya kontara ingana n'imyaka igera muri 5, kuko yamaze gusinya kugeza muri 2030. Akaba yabaye umukinnyi wa mbere ikipe ya Manchester United isinyishije muri iyi sezo. Ikaba ikipe ya Manchester United nababwira ngo nayo muyitege, kuko ntago ishaka kuzongera gusoza shampiyona iri ku mwanya 16, ntago ishobora kuzongera gusoza shampiyona iri mu myanya iri munsi ya Big 4 cyangwa iri mu myanya itazakenera European competitions. Murabizi ko Manchester United ni a mega club, ni ikipe nini kabisa, kumva iri muri forme nk'izirimo muri Messi ntago ari ibintu bishimisha abafana b'ikipe ya Manchester United. Twikomereze twigire mu ikipe ya Napoli mu Butaliyani. Ikipe ya Napoli nayo yasizo iravuga ati Kevin De Bruyne nyuma yo kumusezeraho abafana, abakinnyi, ikipe muri rusange ya Manchester City, nyuma yo kuvuga goodbye, ubu ngubu ikipe ya Napoli mu Butaliyani ikabivuga ati turaguha kontara y'imyaka 3, tuguhemba amafaranga aryoshye, ngwino udusinyire. Uyu no mu agent wa Kevin De Bruyne akaba ya flying uyu munsi, akaba yagiye mu gihugu cy'Ubutaliyani, yagiye kumva no kudiscussinga ku bijyanye n'umukinnyi we. Ese deal irashyushye cyangwa irakonje? Niyumva deal ishoboka azahita asinya, ibizakurikiraho ni hagati y'umukinnyi. Ubundi iyo wamaje kumvikana na agent biba byarangiye n'umukinnyi. Iyo agent yavuze yego biba byarangiye, bari tayari, icyo usabwa no gushyira inote ukishyura. Ubundi Kevin De Bruyne akaza mu ikipe ya Napoli, tukaba tumubona muri sezo itashwanyaguza mu ikipe ya Napoli. Reka tuve ku yandi makipe twigire kuri The Blues, Chelsea Football Club, ikipe nanjye kuvuga ngo The Lion of London, ikipe yo muri London rwose iyoboye izindi zose ziri muri London, kuko niyo kipe yonyine muri London ifite igikombe cya Champions League. Ntabwo ari igikombe kimwe, kuko ifite ibikombe bibiri bya Champions League, Europa League yaratwaye, Super Cup yaratwaye, ibikombe byose bicaracara ku mugabane w'Uburayi yaratwaye, uretse igikombe igiye gutwara uyu munsi nicyo gikombe itari yatwara cya Conference League. Ariko iki gikombe nta kintu kivuze, by the way, ni igikombe kiri aho ngaho cy'amakipe ananiwe, ariko Chelsea yari inaniwe, twese turabizi. Reka itware igikombe cy'abananiwe, tuvuga ngo bye bye kunanirwa, bye bye kujya mu makipe agwirirana. Forever and ever we don't want to see our team playing Conference League any time soon or again. So ku isoko ry'abakinnyi rero Chelsea ntabwo isinziriye, kuko yamaze kubimenyesha ikipe bita Strasbourg, ikipe yo mu Faransa, ibwira ati rero wa kipe we turakorana bihagije,
murabizi ko muri FIDA Club, muri ikipe yacu twirerera, twohereza abakinnyi bacu, tubagurira abakinnyi, tubakorera buri byose, ariko uwo mwataka wanyu bita Emmanuel Emega turagira ngo tubamenyeshe ko dushaka kumusinyisha, ariko nitumara kumusinyisha akaba zaguma mu ikipe ya Strasbourg, muzamugumana cyane cyane ko Strasbourg ifite kuzakina Conference League no mwaka utaha w'imikino. So baravuga ati rero ntago twamubatwara aka kanya, aracyari mutoya, mukomeze mu develope akure, ariko 2026 azabaza Stamford Bridge. Iyo rero ni discussion iri ongoing hagati y'ikipe ya Chelsea na Strasbourg. Deal niyumvikanwaho, Chelsea hari noti zatanga muri Strasbourg, ubundi uyu musore azabe aza umwaka utaha mu ikipe ya Chelsea Football Club. Gusa kubare bavuga ngo iyi season ngo nkwenkwe, iyi season ntago azaza mu ikipe ya Chelsea, iyi season ahubwo Chelsea iri kugenda kuri cyo bita big fish. Big fish ni ukugenda ku bataka babiri beza muri Europe. Abo bataka babiri beza ubu ngubu ba conquering Europe ni umwataka, ariko bari ku isoko by the way, ni umwataka Victor Osimhen n'uwo bita Victor Gyökeres. Abo ni abataka bari mature, abo ni abataka bari experienced, abo ni abataka bari muri prime yabo, abo ni abataka buri kipe yose yazana kabisa kavuga ati wow tuzanye umwataka. Uwo bita Victor Gyökeres ubu ngubu ndagira ngo babwire ko ikipe ya Sporting ishaka icyo bita 70 million pound cyangwa miliyoni 65 z'amayero kugira ngo ikipe imushaka izikire ku meza ubundi ze itware. So Chelsea tayari yo kumutwara we don't know, ariko turabizi ko muri sezi ishize 2024 2021 Chelsea yagiye ishaka kumusinyisha, ariko bikarangira habayeho kutumvikana. Reka turebe niba isezo Chelsea iri buze ibouncing back imutwara, cyane cyane ko uyu mukinnyi ari gushakishwa n'amakipe atandukanye. Arsenal iramushaka, ikipe ya Manchester United iramushaka, gusa ntago duhanganye na Manchester United. Victor Gyökeres ntago yakina mu ikipe itazakina European competition, ubwo Arsenal na Chelsea izarushinda gatuza nizamusinyisha. Kuri Victor Osimhen hari amakuru ari kuvugwa cyane yuko bishobora kurangira yigiriye muri Al Hilal yo muri Saudi Arabia, kubera ko iyi kipe yamaze kuba ivuga ko umushahara wose ashaka bazamuha kontara ashyireho amafaranga ashaka guhembwa. Ntago bazamupropose ngo bamubwire ngo se tuzaguhemba ngahe, we azashyiraho inoti avuga ati ngiye muzamemba yangahe. So nimba iyo kipe rero iri tayari kumuhemba amafaranga ashaka, cyane cyane ko Victor Osimhen yamaze kuba abwira abakunzi be n'abafamiye bo avuga ati ikipe ya Chelsea ndemera kuyikinira, ariko nayo igomba kuba iri tayari kumereza ibiceri nshaka. Niba Chelsea izamemba amafaranga agaragara nzayikinira, ariko niba Chelsea itari tayari yo kumemba ikofi igaragara I'm not there. So reka turebe uko bimeze. Gusa amakuru ari mu ikipe ya Chelsea kubijyanye n'umwataka nuko uwo bita Ekitike umwataka wa Frankfurt ubu ngubu biri very likely ko ashobora kwerekeza Stamford Bridge. Uyu ni umupeti w'imyaka 23, akaba ari right and left footed, ashobora kugushotesha indyo, ashobora kugushotesha imosho, ashobora kukumena agatuza mu buryo bwari bwose, kuko uyu ni umukinnyi mwiza ugezweho ku mugabane Burayi, uri gutuma n'amakipe menshi ahangana ku bwinshi avuga ati ninde umutwara ninde utamutwara. Ikipe ya Chelsea kuri 85 iri tayari yo kuba yagenda ikavuga ati turamujyana cyane ntago tumujyana. So reka turebe nimba ikipe ya Chelsea iri serie ndakubita mbangura, kuko dufite byinshi byo kuvuga naho kuri uyu munsi. Gusa nararenga ku bya transfer window, ndagira mbibarize nk'abafana ba Chelsea, murabona akazoza cyangwa ahazaza ha Nicolas Jackson hameze hate? Kuko Chelsea iri ku isoko ivuga ati umwataka byaba ari goodbye kuri Nicolas Jackson. Reka mbiharire abafana ba Chelsea namwe mumbwire, kuko ubu ngubu aka kanya tuvugana nta kipe irazi ivuga ngo turamushaka, ariko ngiye ku giti cyanjye uko mbibona aho byerekera, nihagira ikipe iza iri serie igashyira inote ku meza, ikipe ya Chelsea izazifata rwose, izazikamatana ko ntabwo izazifata, izazicakira. Ntabwo Chelsea nyibona ivuga ati no, nkuko yabwiye Real Madrid no kuri Enzo Fernandez, nkuko yabwiye ande makipe no kuri ba Reece James, kuri ba Moses Caicedo. I don't think Chelsea will say no ku ikipe izazana ikofi ishaka Nicolas Jackson. Kandi Chelsea iri ku isoko ivuga ati turashaka umwataka. Chelsea yatangiye gutereta umupeti wo muri Strasbourg w'umwataka w'imyaka 21. Biragaragara ko Nicolas Jackson future ye muri Chelsea iri very unlikely. Reka tuve mu ikipe ya Chelsea, by the way ntabwo turarivamo, reka ndeke kubashora rwose, we are not going anywhere. Nagira ngo bihere icyo bita top 5 goal scorers this season.
mbabwira abakinnyi batanu batsinze ibitego byinshi n'amasiste menshi mu ikipe ya Chelsea. Ku mwanya wa mbere Cole Palmer iyi sezo ya 2024-2025 afite ibitego 15 na assist 9, akaba ari we wikurikira akaniyobora. Uwo bita Enzo Fernandez aramukurikiye n'ibitego 7 na assist 13 iyi sezo. Rwose Enzo Fernandez yari improvinze bigaragara. Christopher Nkunku biratangaje cyane kuba ari ku mwanya wa gatatu, yaragiye abona iminota mike cyane mu ikipe ya Chelsea, ntabwo yigeze abona umwanya wo gukina kabisa nk'uko abandi bakinnyi bagiye bidagadura mu kibuga. Uwo bita Christopher Nkunku uretse ikibazo cy'imvune, ariko umutoza ntabwo yigeze amwizera bihagije kuko afite ibitego 14 iyi sezo, akaba kurikira Cole Palmer ku bitego, ariko assist 5 nizo zimushyira ku mwanya wa gatatu w'icyo bita G&A, goal and assist. Nicolas Jackson ku mwanya wa 4 n'ibitego 12 na assist 5. Byandi nababwiraga Nicolas Jackson ntago ari umwataka ugomba kuyobora ikipe ya Chelsea, kuko nimba ari we number 9, nimba ari wo banzamo buri gihe, ukaba udashobora no kuza ku mwanya wa 2 mu batsinze ibitego byinshi, biragaragaza ko rwose utari kuri level. Uwo bita Noni Madueke n'ibitego 11, ahubwo uwo bita Jackson ahanganye na Noni Madueke kuko aramurusha igitego kimwe cyonyine, kandi Madueke ni umuwinga ntago ajejwe gutsinda ibitego, uretse ko ajejwe gutanga assist. Maze kumenya ikirundi by the way. Ibitego 11 na assist 4, uwo ni Noni Madueke. Abo ni batanu beza imbere y'izamu ku mutoza Enzo Maresca. Uwo bita Pochettino ari kuvugisha amagambo menshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane hagati y'abafana ba Chelsea, bavuga ati Poch yari mwiza, abandi bakavuga ati Enzo Maresca yaramwemeje, abandi njyewe ndaje nze mbi concluding iyo discussion nyirangiriza anga kuri Byiniryo Football TV, mbabwira ko Pochettino afite imyaka 15 ya experience, uwo bita Enzo Maresca afite imyaka 2 gusa ya experience ayoboye ikipe, akaba iyi sezo yaratsinze imikino 35, mu gihe Pochettino mu ikipe ya Chelsea yatsinze imikino 27. Uwo bita Pochettino yanganyije imikino 10, Enzo Maresca anganya imikino 9, mu gihe Pochettino yabaye atakaza imikino 14, naho Enzo Maresca yatakaje imikino 13 yonyine. Bivuze ngo uyu mutoza bita Enzo Maresca ntakasa mutwe ku ikipe zimwegera cyangwa ikipe zose bagiye guhura nazo, aba arakasa mutwe. Nari ahantu ahuriye n'uyu mutoza Pochettino ku bijyanye n'ikipe ya Chelsea Football Club. Ntabwo ndi butinde cyane, reka mpite mbinjiza ku mukino uri buze guhuza ikipe ya Chelsea na Real Betis. Uyu munsi ku itariki 27 ikipe cyangwa 28 bitewe n'igice uherereyemo, ikipe ya Chelsea Football Club irabe iri guhangana n'ikipe ya Real Betis. Ninde uza gutwara iki gikombe? Umuhanga umwe yaravuze ati you don't play final, you win final. Kuri finale nta muntu uba witaye ngo wakinnye agapira keza, warushije ikipe, byagenze gute, bla bla bla, wakubisa amapoto, watatse bihagije. Kuri finale ndagira ngo mbabwire ko uvugwa ari uko watwaye igikombe. Ifirimbi ya nyuma ivuze watwaye igikombe, ni wowe uba uri hero. So ikipe ya Chelsea iraba hero cyangwa Real Betis? Umutoza wa Real Betis ni Emmanuel Pellegrini, araza kuba hanganye n'umunyeshuri we Maresca, cyane ko Enzo Maresca yavuze ko amwubaha, anamukunda cyane nk'umutoza wamubereye stepping stone cyangwa wamubereye ibuye ry'imfatizo. Uyu munsi rero baraza kuba bahanganye, aho Real Betis muri La Liga iri ku mwanya wa 6, ikipe ya Chelsea ikaba yararangije sezo iri ku mwanya wa 4. Mu mikino 5 iherukaye amakipe yombi yagiye akina, ikipe ya Real Betis yanganyije imikino 4, itsindwa umukino umwe, mu mikino 5 nta ntsinzi nimwe ikipe ya Real Betis ifite, mu gihe Chelsea imaze gutsinda imikino 4 yose ikanganya umwe. Chelsea nigeze inganya mu mikino 5 ishize, ahubwo yatsinzwe umukino umwe, uwo yatsinzwe ni Newcastle, yakubise za Manchester United, ikubita Forest, iragenda gukubitira Liverpool, ikubita Joe Garden. Ikipe ya Chelsea mu mikino 5 ishize rwose yabaye akasa mutwe ku makipe. So reka mitana nabakubita line-up yanjye, mitana nasoza iki kiganiro. Line-up yanjye nkuko mubimenyereye, tuzaba dukinira kuri stade yo muri Poland. Iyi stade bita World Cloud, stade rwose izina ryayo ryanshanze cyane ko iki kirimi rwose kingora cyane kukivuga, ariko izaba yakira 40,000 hafi 45,000 by'abafana bazaba buzuye muri iyo stade bareba finale yakasa mutwe. Mu izamu ry'ikipe ya Chelsea rwose umutoza yamaze kuba abikonfirma ko ari Jogason niwe uzaba ubanzamo. Muri defense njyewe ku bwanjye ndabona right back azaba Reece James,
Tosin Adarabioyo, Liverpool Colwill bazaba bakina mu mutima wa defense. Ku rundi ruhande hariho Marc Cucurella. There is no joke kuri finale, tugomba gukinisha ikipe yacu ibanzamo cyangwa ikipe ya mbere. Ikipe rero yatsinze Nottingham Forest last 2 days ago, imikino iminsi 2 ishize, niyo kipe nza kumanura uretse akantu gato ndi buhinduremo kuri attack. Uwo bita Enzo Fernandez na Moses Caicedo bazaba bari muri midfield cyangwa baraba bari muri midfield. Cole Palmer abari imbere ho gatoya inyuma y'umwataka ni Cole Palmer of course kuri numero 11 na 7 ubwo ni wingers. Winger y'ibumoso ndabamanukana Noni Madueke manukana kuri 11 ubita Pedro Neto, bagenda basimburanya kuko aba bawinga banje ndabakunda cyane, bagezamo hagati rwose bagacanga aba defenseri, uwagendaga imusaka bagiye iburyo bakaba baracanga canze, ikipe igatangira gucanga mu kirwa. So uwo bita Nicholas Jackson nyuma yo guhabwa ikarita y'umutuku rwose araba agaruka muri Conference League, cyane cyane ko muri Conference League ntago ikarita yo muri Premier League igize ikivuga muri Conference League. So Nicholas Jackson araba twatakira ari imbere, tunamubwira ngo goodbye kuko ikipije ifite kofi yahitemo nyarukana rwose, kuko turi ku isoko dushaka umwataka uzatujyana muri Champions League, uzaduhanganisha muri Premier League next season. So nkabari naho nsoreze mbabwira ngo prediction yanjye nuko ikipe ya Chelsea izatsinda ibitego 2-0 ititwara iki gikombe ikizana Stamford Bridge, tugishyira muri stock yuzemo ibikombe. Tugomba kubaka ububiko bw'ibikombe kuko ndagira ngo mbabwire ko ikipe ya Chelsea is back again. So reka nanasoreza hanga ngira ngo babwiye ko mbakunda cyane. Niba utarakora subscribe nyaboneka utegereje iki ko ahangaha kuri Byinjiro Football TV ariho ubona amakuru atari ivumbi na gatoya cyane. Tubonane ku munsi w'ejo. A la vista, ndabakunda cyane. Ciao.